Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Ensa ne yamuno mwancho muligereria semargoba yabono kinga kina no gukoregania SMS ye mwana majenya ro kumanyikati yali twabere to gukoregania ko rasema mbye jaringa ntambe wika chinse chigobono chebono margoba ali tukiligali ya Jumaine stariki emerongebere nenyo mutinyo kenda omwaka wa chiri bubere na merongebere nene na manga bereka okorekana ayo seri wango chiko sansamura na kumanya senchira yobo ekrano imene isiko yorgongo rogusi tonyara kumurekera buna bari kwito bari bako yarigania amanga korekana na manga gandreto korekana ayo turaje kumurekera semargoba yabono onyere buna ni go kumsana na ko gandreto kigwana mana soko bude chineri ya tinga eibono ngati ya county ya Kisii abego ne county ya Nyamira ekerekeri bono bagendera takote buna sensemo yabwe county ya Nyamira echiri ni bwante kotigara sensemo ne bango yonse bwante kogenda a sensemo jo gati ya bari barokane ko mochi wo bari bakoko bokonsemo ya tinga osoa imeye county ya Kisii gati chinsemo jira bakwe murungane boygo ngamona Kisii botros jibone kutoka soro gongoro garwa Kisii na boygo ni go bakotensemo ya jogo ne tigarige bwante koba ase county ya Nyamira aingati ya mangana mayata uchi kumulikira mwancho muligereria semargoba yabono amona enda mange hayibono agenreto kolekana uko murunga we siwe cherensema ya Kyogoro ngati ya mangana rokane kole talibera mono ase chinsemo asa yomona enda mange na bokondra kutobwati ko terensema limtandao nsema ya Facebook na bogochera una Ndizi TV News digital na bagensema ya YouTube na bogochera una Ndizi TV News to base kweba kutobwati weterase website una botambe www.ndizitv.net onyale konyora yomona enda senchira yobo ikrano litangana ki mahinyira bono litokubwatira nere gwetera somuna wimanyirire gakoro kwa Lydia Mose ekrokeri sara mumanyi akaboneke buna chibi chamuni cha wikire senchira yobo ikrano tonyara mangana yo senchira yoko ya juta. So we are appealing as Kenyans, not as members of parliament, as Kenyans, that this was a wrong move to deny Kenyans and the population of the children an opportunity to be in school. Ababunga ni kwa mochireke gambero ane asogo tukutirare CDF na gote yabune nchiremo yoko nyara kwira ni maiga ebirengo byechisemi. Ono banyoro libaga asenye teki nyoro gega taide bamende ko libaga yoko ngona yesunga tikol Kyogoro ya turuka batoro na kimutagete tomenye siwe chingo toitera sensemo ya Kyogoro amenye benseme yumbire robare. Jiro ya tinga telikisi nigere Nyamira one time mumba chete na style yeyo tukabaminyokia bakamanyange chiro ya tinga Nyamirere ase kerento liko chiwanta no nyanga ke chiro ya tinga nige gotigara ko imeye county ya Nyamira amenye kurwa senseme ya mona barai bakurire. Asayemo nenda mange saranso kebono tumenya senchira yobo ikirano ensayemo yabono margoba ritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancham igotoko cha keme saya mangana majane monokorwa sensemeria ya tinge gotoka bono sensemo ya Nyamira ekerokeria chinsemo chinde bagendrete kote bunensemini wente gotoka se county ya Kisii kolengana na barai kurwa senseme ibono ni gobaraka ne gote babuna ni ge ensemeria tinge chiro wente gotigara ensejo barai county ya Nyamira nawe gokonyaro gotiga enseme ya Nyamira konyaro gwetindra so konyaro gwekerania obonchiribwa bwana mona samangana rengete bango abari jabu gukona seri tukuri roko bwatana ne kyombekeri
Munyagetinge Foundation asari tukulia lero nigo bate abunekerenga kyabekane no kunyara kwa moche serikali ya county ya Kisii aso kunyara kwa swana no burai no botene bwe county ya Nyamira ane mona chinsemo chirichine na sebange kunyara kwa chogwa nigo bate birubunamba bwente kurwesi kobene kuchia ase county ya Nyamira na bwe chinsemo chirichibwente kwa menye county ya Nyamira sitigare kobororo ekero banyarre kubulyo kubwate na kumache omo MCN oyegete nkwana iyibona elengete kubwato ka ensemeli ya tinge chirom gochia se county ya Kisii kiro ya tinga teri Kisii nigere Nyamira one time mumba chita na style yeyo tukabaminyokia bakamanya chiro ya tinga Nyamirere mistake yo jayaba nelianga ekero tutayite ko kwa development Nyamira yaito umugabano ito ne bagwasiri baye nigo konyora babangire bachire bakorro bochori bamana gochora abantu batari ba Nyamira county una mono yo minto oyo romo chema nitinga oyo choretwe no minister obono okurukwa Justus nigo arenge igoro mu stadium mutwe koteba ng'echiro ya tinga nige bwenerete ko ba bosongo Nyamira twagikeirie genteke kyo mo MCA omonyerero tigagenda karansa arengereria arorengeye nesegi akwengembe erache guitera amanyinga naende mbatemetenga kiende lakini nyasaga koro gwanja kwaye njaba eyite konyarekana abantu banyamira twangire onya twatuomana no mugabano itonya libo asengenjo yo gotakora magendero temine tingato gokuruto irukisi tingeye echireye amatukonsi pi korua Nyamira yakaetwe county Nyamira to gochoga gochia bono ingi kiabete igorega chenchia hata ete gochoga gochibosongo nkura ki atagete korutinga minister korukwa Bernard Maina aendeka onyeta ko endaka chogoteyo ngatugo mungara gote abaino chogote koba onyeta ko gendaka echogeko riorio to koba igo pakesi bara gorro borai chogote ko bonya Bernard Maina tari ko gendaka Bernard Maina ruwe bo wasiri kyaro sinyirwe miremo ekaro le minister ya trade yo gwenta kurangira stakeholders bakoli biashara ba Nyamira muikaranse nabarabo mugambe nabarabo omanye kebole toro chichire chichonzi pi chigomete echigote baiga the moment okorusi omowaziri okorukwa Maina Bernard gekora tamanyeti tariko organize monya biashara tamanyeti nkiabona okora ne biashara aga koruororo liori muikaranse nabana biashara mugambe na chinga kichibo igoti amenye kurwa sensemeli ya tinga na borogoni barokane gukwana na kumurekerengani ya sobeme kolengana amenye abuni go batebere bunani go serikali ya county Nyamira bwanta ko busiboli bwa ya sensemo yo gwetenera ane monase chinsemecho na woni go barokane ko machigati ya bare kurwa se county Nyamira barokane go segete tambo kana bona kurwa se county ya Kisii asoko ni go sona na enseme yo yechiro ya tinga abamenye bikurwa enseme ni go batebere na ensemo yo keranyare ko bakonya ane monase ensemo yo bunchire na kuganenya kutigara boigo ime ye county ya Nyamira tuno molembe twali gusaba ng'abantu baigwane ndomate chiponda linga ichire ndomate Nyamira ngayere ane ndomate Bosongo ngayere Bosongo has 9 constituencies Nyamira to was constituency nya ekininki akanete egwete Nyamira yonsi piebe ko chiororo aegwe aire akantaka sininiga na kwata giteko ino kigonsi kandi Bosongo Kisii nandi bono ga yachakire gutira bakabono igantinge kali etagete tinga inje bono nandi Nyamira nkora bako na korenga tebwati magendero na kira atwara magendero nya bako yeura chitaoni jirijina na chio musike umumoima onyonka na kira alfaete buya kabisa agateba muneme baga yakoretwe engakiria Nyamira yari kubagwa Kisii yari kubwatoka Nyamira guchiye terenere igo munari gete statement yae na bari gete statement yae buya kabisa agateba nga echiro ya Kisii echiro ya tinga ebwenta kwa Nyamira county na hande na bere Nyamira county nabo yabagete ugo nona mari maro ronsipi niga echire court ya echire Nyamira na gotigana yubono nige kiombe kia Mpesa Foundation kirobo konyi bwaboli tukulia rogo cha skuru eliyo boroso ya mesabi sabidi yubone gotoka chinse mochireche wodi ya gaso ebunge ne ya Nyaribari Masaba ime ye county ya Kisii kolengana ne kiombe kioni gobono kia berke gote buna nkendro kirane emerobeli ane mono asoko sira amangana alengetama gendro nigo chinga keshio kiombe kianyara kubwato ko bokonyi wejitangia mone bintu binde ase skuru eyo na gote buna ne chigonyara ko bwatira naso bwagachiwe birase unatokomanyigwa no Mulikito Freedom Kerubo. It was funded by the Mpesa Foundation, the
and officiated by County Director of Education, Kisii County. Bunentereye moyo gokinia ebirengo by'ekisemi nigo abarai ababwatani b'ekisemi nabo igokorwa ase kyombegia M-Pesa Foundation abaikira nase skuru yoboroso ya misabisabi DEP nagosyoire chi project okwana nigo baenekia gokora amonchereryo anene asobwaga chibwe birasi chinyomba cyobo chenu nabo igo echokoni. Today we are at the Sabi Primary School doing groundbreaking for school improvement of infrastructure funded by M-Pesa Foundation. We want to appreciate M-Pesa Foundation for this CSR initiative that will improve the facilities of the school. The M-Pesa Foundation is going to facelift the school by building administration block, classrooms for grade 1 to 6, renovate junior school classrooms, build a modern kitchen, washrooms for the boys and girls, and washroom for the teachers, and a modern kitchen. So we really want to appreciate the M-Pesa Foundation for this kind of gesture and want to urge other organizations to partner with the Ministry of Education in improving the infrastructure in our schools. Okwana omorokyo monene bweskuru eyoni gagokera ogosiroko asanekia goshikonyora elabu ekerasigia ICT nech computer echikira bakonye ase chiseme. Tuke itarasi naine ekianda twagokeire korora umugando monene ochire koligereria esebe ya ground breaking ase skuru yaito aseseniwe konyora chi project tinike korwa ebirasi ya ICT baka ebirasi ya kianda naende ngo twawale erab jokoni korokwe kitchen ni modern ibwata na malikaye nande ngo twawale ICT class ibwata 30 computers eyire egento totanya korora asobo mabwaito ase Kisii County ase lituko lya rero twaroriro muganda monene twabeyo no mogoko kubana obisa baito education kurwa right away lichoni mpaka sono level. Omosikeke fasagana oyekirana asensemeyo nigagokera obokoreri bwoyo kabeire omwaziri w'ekiseme Ezekiel Machogombaki asobwaga te skuru yo Burundi ya Trimba nabigogokinia orogongoruo. Chukue fursa hii nimshukuru Mheshimiwa Machogu kwa yale amefanyia hii community. Mnaona gorofa pale, hiyo ni kazi yake. Kuna nyingine pale ni kazi yake. Riatirimba ine gasi yae. Onye tariara nganje achite. Geteri primary articho chikagua lakini akachigoro kinedi tukeri molioka. Umuga kuita isaini. Nyasaye tayo. Omo MCA Anthony Onkundi nigo arukobole guchia ase abanyakonda kwa bamenyi bensemeyo emirimo elio kwa igenderelia. Tuko na mafundi hapa wenyeji. Tuko na watu ambao wanaweza fanya hata kazi ya mkono hapa. Tafadhali contractor. Kuna wazee hapa na kuna wenyeji hapa, tushirikiane. Mafundi wetu kutoka hapa Mesabisabi na the surroundings wapate hii kazi, pia wao wanunue kuku pale nyumbani na wasomeshe watoto zao, si ndio? Ntokorwa n'abantu baito bayemera mu gabono na ento tosimayiringe bese nonye yacha naende yikireka. Frida Kerubo, Ndizi TV. Byemono omurikito Frida Kerubo asorobocho rwa senchera yoboyekirano gotigana yono monsho muriria igotokomana no murikito dipona sanyo yogotomanyibuna ni gabarandiane mono kurase county ya Kisii warokane komochia eserikali nabagana semeli yakigambiro ane mono asekirenga kyogo cyekugania kansenyare gwakane bango barandi abuni ko batebirbu naho kanisa gwakane bango okuna kwanda maminchane katiba nabo konyara kogani umurayibwense gotugoterare nganeyo nagotabeke sebuna kikanisa kibe gwakane bango asemerobeli yabo yakira lituko roboti uru asenchera yoboime Chingaki omuswada bakogwiki wa seneti no seneta utanalifa Danson Mungatana igoro ya machiko ase chikanisa emergency ya Kenya ekiombe kya barandi ya kiagusi Pastors and Clergy Forum ni gobeso kirena kwemurunganiria enganeje bakorawa no munyakerogo Lawrence Omambia. Nataka kusema kwamba kanisa si chama ambao unawekea masharti kwamba ukitaka kurejesha chama uwe na watu 15. Mbona chama cha kawaida wanataka watu 15 lakini kanisa limerasimisha kwamba tuwe na watu 50
Hapa ndio kuna swali. Na kama kuna watu 50, utawapataje watu 50 pasipo kuhubiria? Wasema kwamba usihubirie watu chini ya watu 15. Na kwanza ujue kwamba kabla hujaenda college kuna mwito wa Mungu. Waheshimu mwito wa Mungu ambao Mungu anaweka kwa mtu. Gukwa na chinga kicho nigo bono babuliri ababunge ko bamaiso ase miswada yogusanga ebirengero imeye bunge nabo igo koligereria amangana ayu arabe gakoreta magenderero emergency ya Kenya. Kujua kwamba tumechagua wabunge ambao hawana uwezo wa kucha na miswada pale bungeni. They are actually presenting imaginary bills. Na kama hii ya kanisa, hata kama wewe ni mbunge na unaona shetani ya kutumia, ni vizuri tukuelezee kwamba unatumika vibaya. Wewe mwenyewe enda pale kwa rais, omba msamaha kwa taifa, omba msamaha kwa kanisa, kwa sababu kile unachojaribu kufanya si kizuri. Na pia nilielezewa kwamba kuna haya masuala mengine ambayo kama kanisa tunakataa, mambo ya LGBTQ na mengine. Nimesikia wengine wanasukuma, maana wanataka kusambaratisha kanisa, na watusukume ndio wakileta mambo mengine maofu tusiseme. Hali yetu ya Kenya ianze kutafakari miswada ambayo inaleta bungeni. Na tunaomba wabunge wetu ambayo tulichagua wakatufanyie kazi. Wakaweza kufanya kazi ya maendeleo, lakini sio kutafuta kuleta wazama kati ya mashirika fulani kama kanisa pamoja na serikali. Wachungaji wameitwa katika mwito wao. Na pia wale ambao wako kwa serikali tunawachagua wakafanya kazi kwa ajili ya kunufaisha taifa. Komentana yue nigo bono babulira serikali enyare ko bakegusika chikanisa na boigo ko bayo busibore bwogo sasima. Wanapasema kwamba mtu anakuwa Mkristo anapokuwa na miaka 18. Hii ni shetani mkubwa ameingia Kenya, na acheti mkubwa kwa Kenya anataka kuangamiza kanisa la Kristo Yesu. Kama serikali anataka kanisa iendelee, ni kuheshimu mtoto tunamhesabu akiwa kwa mimba. Kwamba conception tunajua kwamba mama amepata mimba kuna mtoto, na akifanya abortion tunasema kwamba ameua. Mbona sasa wanataka mtu aanzie miaka 18 kwa Mkristo? Ni kumaanisha kwamba wanataka kanisa la kesho lisiendelee. Nanyana bonigo bono baichanire to kuruhusiwa kwebango nainde hase bono boigo bari bakomochi omurai bwense Daktari William Samuel Ruto hasoko genda mamincha no kulikirana babegete asama tukamaega. Na mambo ya registration, ningemshauri Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa naibu wake wakumbuke tulikuwa na MOU. Waende waangalie, tulisema makanisa yawe registered kwa wingi. Hatukusema yawe registered afresh. Hapo ndio kuna confusion. Mwende muangalie mahali tuliandika na tukasign. Hapa Kisii wengine wetu ndio tulisign. Tulisema makanisa yasajiliwe kwa wingi. Maana tangu 2004 makanisa hayakuwa yanasajiliwa. So we made a proposal that we need registration of new ministries. Maana Mungu anaendelea kuita wachungaji. Na hatuwezi mwambia Mungu kwamba wacha kidogo serikali imekataa. Kanisa inatoa tax. Tunatoa tax, wale washirika tuko nao wako sokoni wanatoa tax. Ukinunua hata hii chuara ni tax, ukienda ukinunua hata Colgate ni tax, kila kitu tunatoa tax. So hakuna maneno ya kusema tena, hatuogopi tena mambo ya kutoa tax. Hatuogopi maneno ya kusema kwamba makanisa na mambo mengi. Usione kama tunaongea kama ni watu tunaogopa. Kuna watu tunatetea. Wengine hapa tumerejesta makanisa na vitu vingine labda iko sawa. Hata masomo labda tumesoma. Lakini zingine mnafikiri watu wote ni wajinga. Na nataka niwaambie kwamba watu wamesasoma. Kama mtakuja ground ndio mtajua kwamba mtaambulia patupu. Kwa maana tunasema iende mbele. Giko ripoteri kitaseni kia unambeya mokia Ndizi TV korwa account ya Kisii letera na inkoro kwa Dipon Asanya Biamuno umurikito Dipon Asanya saroboti ruwa ase nchira jobo ikirano gotigana yono mwancho murigereria amenyi korwa ase ensemerie kenyero kia manyakantebu na Kamagwa ikibono kigotoke sub location ya Boronyi location ne ya Matunwa igodi ya Kiogoro imeje county ya Kisii ningo barokane kwe murunga ne kubwatikana no mutaro yono beteko gwa kwa senseme chinga kichokorosyo kwe bara sensemejo amenyi abwikira bone bateberuna ase myake menge mega yo korosyo ko mutara senseme yuni gobono otanya korosigwa egento kerere na kole mari obosombi asibare nego chinga banyarere ko boria abatenni nabo igona barayi ko ne kibuna ngonyara ko roselia enseme yobune nchire mu yoko nyarwe kerani obosombi bwabo bana boda boda amona batumeke bari nigo batebiru no bosombi bwabo arokane kole marasa matuka mange eyinko bwatekana nenseme yo ya Kamagwa kombigwa na gotigara maega anemono asensemo ijobokoreri ekenyoro ekigamuna nagacheta di karabati dikamenya gwaterwe dikanyore nchira dio gwateruga gastole karabati edio serikali yanye gochero naki abantu abarega iga ngakiri karabati edio diatire bakaroche na nne dio bakatitole
abantu bamanye kubuneka ibago tira tibaji tinyimbo asenge nje ko yende dikarabati eliga gaki ngai manto ko tigaki mutago to konya gaki serikali motolete nonyera magena motolete rasitiraki mitanga kwende mitanga mutogitera gaki nantu ekenyoleke to isanegete ekana otu onyometwe no tole karabati eliga to chandira matuka mange abana baitu basinyirukaga etanyono gutambuka na chinga kichupa igoni ko baturne siwechi era sensemo ya Kyogoro ya rokane koleto muchando monego cha samenyi benseme ya Kamagwa kolengana bone bagate bune sigechi yera nsemo ya Kyogoro nigego chegorerwa sama tukamange na kwerera koboera obo chenubwa bona boigo bono koboera kwambukirwa amarore ao nigo chengwanyarere ko boli nseme ya tenete bintu bitene na boigo nseme ya nema kone kono ko mukibarege tambukire ko bwatkane siwechi era sensemo ya Kyogoro ya rokane ko sadi binte binge na koganiga tamburu kebongo konyara ko mukigwa amenyi benseme ya Kamagwa nigo bagendreze ko murunga ni asogote bona sekege tambe konyurba ensemo ya nema mune chinsemo chindi banyaro torobote mba nyako imukege tambukiro kendo gyonse asabone ko baroko ko sedio gotindi onye mbali ko chikomuke tambukiro kendo gyonse mba choko korobeka no gotindi na gosieka boigo ibara ya Kyogoro goika esrekard nensemo ya nema yigure ukogani kwabo igorie siwechi ere asensemo ya Kyogoro ikarabati eliga bamanye konyolenchera ekanisa ntugatero goroga ige koroko ambo sinago igo bai gorete na koro baba gachete nigo bago kaliria kare mburego tua bai gorere siwechi aminto gake kitokora asenyencho bono iga nona bageni to kwerere ga bana babere omuga kano mwana oye bona bageni kare bai transitoro bako bange emerobedi ya committee igo bako no siwechi ri egorere bamta bantu batama ngakibanto gokora gaki bona banyori baga asenye teki nyoroke gachaire bamende ko nari baga yoko gona yesuwe ko Kyogoro abiri ya turumba ko batero serikali ya tukoni ga ekia gar banyo de di baga gaje ki nyoroke yoko kumya ekia ko banyo di baga yoko to gona siwechi esiwechi ge gocha nande bwata marwaire mwigo temunango kwanda tiriko kwanda buya senge ncho na arwarire igoro yari karabatieri gakubata wate amacha yago tirimboka amacha nko nyungwale rocha ebitacho igo abantu mbali ko chukoma amarwaire igo abantu bakubwatuke chavu ya eta muna bono tora igo togo tyoka rwe chavu na matanga tole tuachire gotebia serikali tuachire gotebia bagambi mbali go toigwa tubatebi tubachike gocha bacha korra mbali gocha ayara magosa manene ekiagara heritina kiegente kenene afya y'abantu neregente kenene abana nkogubara abana no bakora rusuma abayirunya gitari igo ngakibata getintu tumenye igo onye serikali okonya abantu tige bakonye health wise eba afyengiya eba oborendi obuya nali turamanye serikali nero lakini onye kogendera okora iga ngokora tuli na intwe ebinte byao tokore bobe tusalie ebintu bya serikali no ane kinyombe ekya bakubwatuka ekyavugocha yaba etaba mwanya bantu tumenye ta ekara bakubwatuka ekyavugocha ngakibatolengerera tintu mbatolengera timne mwanya bantu aina makosa manene naimoka na lignema na konya bakarisune kena nagenda kena nanyora na barumbaro na barbandi indikeliru na dikaliru lakini gendo na batebya di gwikaba kole bwango sana wikibere kitaya nyola nchi koera station yerega mbazo kublemu ndiyonse pare etego yetu na magega yoborendi kwirana nsa sensemeria ya magena ni gobono amoncheri yago chikorekana sensemeyo kolengana nensemo yoborendi bono ni wachikomikege tambo kirane mona sokanyara kumunganya omosies bwenseme ya magena na kumuira asechinsemo ao osensemende niko chinga kiechama nyikore nseme banyarire kubori ko babatorero ekerekere nsemo yoborendi emuri gatoko chikora moncheri na kumurusyo omosies bwensemeyo elibono banyarire gutinyo yoborendi asensemeyo ya magena ase wiki ya eta ase wodi yana ase chiri kurukunga magena ntu atware problem omumuro kuruku chef oreko kali biashara bya mpesa agaitubo tukona nebibago abana inchi bakaralamika bagateba nga omo OCS omagena talenga okora gasibiya arusi waroro amangana statement kaba recorded down lakini ncheikera omo county commander
bona mangana mayana ya sabantu bane bamagena litkuri igoro mugaso na chete bosongo ase mu county commissioner nkamwereza amangana ayu akarangino mu county commander bakikaranza amo bagateba tutwale meeting rero magena rero mambia ntwatwale meeting eyo sanne magena chiefs camp to amararamisha yaba nanji bakwana na buno mu county commander igwetenga omo OCS na wena takuchenjwa ochano omo OCS omuya ono tetikoira libageri kwa niaba y'abantu bana bamagena market na bomba babura ward kwa ujumura bya mara sengi cyo mu county commander mu county commissioner mu county commander osbidio kanyanya ACC magena mu DCI we county narengo asokoleto mu county mu OCS umuya buna amagani y'abantu bamagena market alinge ngusaba abantu bana bamagena baone problem tu abwate yabire soft amatanga ya mambito bwate musafara bu mwana chef tazi dinto bwate amatanga abe kam nende bamente peace na asengana jogotorwani kwa bokora sense mechi semi goitera somuro buri CDF niko babunge bagendrete kwe murungani mono ane mono gochia sense meri yakegambiro abunga bugotore bikaro bya buri tokoria niko banyara kugikeria nsemo yakegambiro asoko gania gotugutera nsemo ya CDF abase batebone nchere mu yokonyara kohera ni ebirengo bechisemega ane mono ase chibunge ao kolengana baro niko banyara gotebune ngane bwente kuligererigwa bujia nande kumurekerwa asoboime. Business is to give it back to the community where it belongs. It beats logic when the court says that this is unconstitutional. In fact, this should be amongst the 10 commandments of God. It should be the 11th commandment from the human being. Because this is the reason why most vulnerable students and children are in school. Members of parliament I've always supported this. Nchimoni nguma nyugubune birana bya butokero boti no tukoro nyara senchera yo wimekera bono chara Grace to chebono butokera bono ko yakero musumali mangana majya senchera yo wikirano ense yemo jabono marko bo chikora Grace to ningira na semese gana ndo mwancho muligeria to gendrego sangamana no kumulekera ne mono igoro yali togara nyole asemese yito jamangana majya ndrago to bwati ensemeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bogote na Ndizi TV News to base kweba go to bwati wetera se website muna watambe www.ndizitv.net onyare konyora yo monenda manguru to bwatera ne rwetera sumuno bimenyereyo igakoro kwa Lydia Mose ekero kelibono kurwa sensemeri sara mumanye ane kibuna chibi cyo muri cyawikire asenchera yo boyikera ntumera nisatu iretera ninchinkuru ko Vincent Onyancha.